الباب الخامس دنبغ الجواب الفصل الخامس فصل جوابون الإيمان كو قم دنقل بالملائكة ملائكة عليهم السلام يؤمن المسلم جلهم وقم دناي بملائكة الله ملائكة الله بن تعالى وأنهم أيوان دكان بخلقهم كبتاغو من أشرف خلقه جاء ببرب تدد تاغو مكونغو وعبادا كبجيا بمكرمون تدنا من عباده جاء بمكو خلقهم أتاغيب من نور إمر دي النورا ملائكة كوي النورا تاغاناني كما خلق إنسان ونتغري ندو بابا من آدم من صلصال إمر دي سنجي انغال كالفخاري وانغال ونفايان دي وخلق الجان أتاغي ناجي نكاد من مارجين إمر دي yite mboyowe alego yite selbunge jinnaji din ko yite taga enen yimbe ben koy leydi taga den malaika ben koy annora taga min narin imorde yite wa annahu ta'ala e wonde kanko Allah wakkalahum o halfini be kambe malaika ben be wazwa'ifa golleli fam kambe biha e golleli din qa'imuna be daranidi faminhum no mabbe al hafazatu reno wa al ibade do jiyaben on yata goddo no morto do fokkita yande o niggina ganno ha ronka yande sikken ko wakkilare makko ko malaika ben jabbitimo on yal oto no fokkita tappugol do goddo wopa mo fenta yarato ko malaika ben wubbi arji jogi direction on wicciri to ma dum kuti o yana bidi moto wa minhum no mabbe al musabbihuna subbuhina tobe al layla jamma e golle mabbe ko wigol ton subhanallah wan nahara e nyalorma la yafturun be alata indirde awa waden eskal don akhi si tawi woni malaikajo mo bonna Allah mara bakkat fus o do dari ke jemmon petu nyallangal petu no wada adkar no subbu hinano Allah tawsi ko min Abdoullaye Kalla ya won do lanjentade mar hide mari bakkatu hide wembi hay ka waden di tay ko enen jodo to ron ka wadude azkar ron ka subbu hinanade Allah tay waddum wanna wendo kanko Allah ta'ala faadala burdindini non bayna makko na mabbe kambe malaika be ngoy be fonabe yeru be fonabe gore faminum no mabbe al malaikatul muqarrabuna malaika battina be won hombo wano ko bebe on den kontude do bebe on den kontude kadi no ador tembe kontirde non kambe kadi ko non be burdiri be mana kambe kadi be fotata ka Jibril wa Mikail wa Israfil be do taton buri be wonde garam be hikko don malakul maut halfinado mayde on wobbe gono wi amo azara ko non den inde don sella ko malakal maut ko non Qur'an noddirimo ko non o hana wirede wa minhum no mabbe duna dalika be tawata hewtabe do tato o dalika dum do kadi ko andorta mojja li hidayatillahi ta'ala ko fitindina li Allah lahu wonande mu awwalan thumma lil adillati naqliya rifti dalilaji eggadi wal aqliya e haqqille yankoji al atiyati ko duni araydidi al adillatu naqliya awalan aranun dum amuruhu ta'ala ko yamirgol mo kanko Allah teddudo towdon bil iman bihim gomdin golbe wa ikhbaruhu wa humputugol mo anhum fi mabbe fi qawlihi ender dalal makko wa man yakfur billahi kala yaddu Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla haray gomdi o do majji dalalan majira ba'idan wodditinde gonga wa fi qawlihi jalla jalalu woni ender makko kanko teddudo mawnudo man kana kala latido aduwwan lillahi ko ganyo Allah wa malaikatihi e malaika makko be wa rusulihi enela makko be wa Jibril wa Mikala fa inna Allah ray Allah kadi aduwwul lil kafirin wa fi qawlihi la ilaha illa hu wa qawluhu ta'ala lan yastankifa nifinaki awalego townitaki almasihu me masella annabi Isa on ko fanda an yakuna de wonata abdan lillahi jiyado Allah walal malaikatul muqarrabun wana malaika battina ben nafi annabi Isa arden yewtugol ko fiyen andu ja malaika be battina be burbe wonde proche wodi wa fi qawli jallat qudratu woni ender kongol makko ommo taaqa mum on mawni wa yahmilu nurundi arsha rabbika fawgam sengo do mabbe kambe malaika be fop yawmadin de nyande samaniyatun malaika be go on jeetato wa fi qawlihi azmat hikmatu wa ma ja'alna min wadiral ashaban nari yimbe ayno be yitengen illa min wadal be illa malaika no suratul mudassir wa fi qawli ari e kongol makko taqaddasat labi asma'uhu inde makko de wala malaikatu malaka be yadkhuluna alaihim be nato ya e hore mabbe kambe yimbe aljanna be min kulli babin be wirana be kala dambugal be nabe salamun alaykum bima sabartum wa fi qawlihi ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha
malaika be wi ene a wada nder ton bonnobe ton wa asfiku dima be nur fajiya bi mana hibbindida jiya barmindida wartindida wana han musabbi bihamdika hino menen meden subbu hinade men yette wa nuqaddisu laka menen labbinamma qala alla dali inni a'lamu ma la ta'lamun konnon sabi bini yobe lando alla dum do be andano ibnu adama bonnay konto be tippi be inni si alla addi ibnu adama ka leydiga hibe huli wata o bonno e ko hondum addi be presentude hore mabbe wata ibnu adama on adde kambe be adde eske ko ngañanandi ka ko fi kulol Allah on nodday ka numéro téléphone détail no don kono ko tata en wata addude fowdo sabu bittugol tan on nodday ka numéro téléphone ji 628 60 53 09 601 60 53 09 631 même numéro 657 même numéro. ثانيا دمندم إخبار رسوله ومبتغل نلاد مكون صلى الله عليه وسلم عنهم في بملائكة بقوله سب ماكو في دعائه إن دعاء مكون عندما يقوم تمندو إمتنو لصلاة الليل في جول قل جمع إيو جاني لادو كدي إمتنو جمع جولا إن تنغن دي كوالو تدين وين اللهم يا الله رب جبريل جيدو جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات سنك ركم مولدين والأرض عالم الغيب أندو لك ويرني والشهادة أنت تحكم كأون ياو بين عبادك فيما كانوا فيكم قبلات فيه مود يختلفون بلوت نرى اهدني متورك مفعونا لما اختلف فيه كلك لوت نرى إمون من الحق إمر ديغونغ بإذنك سبدون يما إنك أنت هدي تفعونا من تشاء إلى صراط مستقيم وفي قوله attati sama asamaunku utti haqqa lahu nuhana ni mono anta itta nde o kottata nde o ngettata nde o ngeddata ko dum sabuna ma fiha laymaka mawdu arba'i aswabiya embere ka kollinay waloto illa wa alayhi wa hino hore nden nokkure do malaikaajo sajudun himo sujjani Allah Allahu akbar Allah ko mawdo Allah ko hulbinido Allah ko garanjo. وفي قولي أماكم مكو إن البيت المعمور نسود يتين معمور ندو بيت المعمور هبه جوميرا be gande be hin humpiti en wonde ko julirde wonde ka asama hikki do aduna on do kayde julirde den e masjidil haram hide feppi net julirde den ka kaaba ka yoton don hino wange hajji e umra yalla newinan en fo yawgol don wada hajji e umra baytul ma'muri on hino dow kanji didi feppi yet hunde ala hakkunde macci wonde yadkhuluna ta indun suudu kullu yawmin kala nyallal 70,000 malikin malaika be guluje cappande jeedi do sibe naati be juuli be yalte thumma la ya'uduna refti be rutota ko don aduna he jaka non ko Allah wi en konka Qur'an wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ka ala andu do kon makon go jel sona kanko wa fi qawlihi idha kana silatka yawmul jum'a kana la ta'ala kulli babin do kala dambugal min abwabil masjid e dambude juulirde koni aduna kon fu malaikatun malaikabe yaktubuna hibe winda al awwal fal awwal kari premier nati kari deuxième nati kari troisième nati daiman wa abadan yalla wad en jiyabe adate be winde de ben adate be recense de ben kanatugol e sakkitete be recense de ben kayaltugol fa idha jalasa al imam kono hasi imam on jodike e tawu sahaf sufa be nyobba deri din hande kadi saari anati e juuli baawo dum a hebay juma kono no an on hara inde manden adestiraka atawoytake wadete be contrat si si onara ko ganto mola na ngoy bunoda wa chawu hande kadi tawu sofa be nyobba deri din wa jawu be pottito yastami'una be hedito adhikra wajo ngombi mana khutba wona do wade do wa fi qawli yatamassalu lil malak malaika jonno aran baadi noralan ahayanan kenengo rajulan baadi gorko fa yukallimuni o yewtalan fa yimi hunjo ma yaqulu ko wi kon wa fi qawli ma kuma be yataaqabu fikum sansondira e mom malaikatun bil layl malaika be ayno be jemma be wa malaikatun bin nahar e malaika be ayno be nyalorma be wa fi qawli nare ma ko makko khalaqal malaikatu alla tagi malaika be min nurin wa khalaqal janna o tagi jinnaji de min marjin immorde en boyowe min nar immorde ite kon woni mboyowe en firinane wobbe landete to kon woni mboyowe ko yite selbunge wa khalaqa adama wa tagi baba min adama mimma wasafa lakum immorde konko sifani on ko dum ko lopal darlungal teni lazibin salisan
ru'yatul adadi yi'ugol kontore al-kasiri ɗuɗunde min as-sahabati immorde sahaba ɓe radiyallahu anhum lil malaikati malaikaɓe yawma badrin ka ñande gere badri malaikaɓe buyi uno sahabaɓe buyi uno malaikaɓe wa ru'yatum yi'ugol ɓe kam malaikaɓe al-jama'iyatu jama ɗuɗuɗo ghayra marratin harawnande wotere wa ru'yatum yi'ugol ɓe kamɓe sahabaɓe al-jama'iyatu tay ko ɓe jama ɗuɗuɗo ghayra marratin haranande wotere kadi yi'ugol maɓɓe o ɗo wiyeteɗo li Jibril aminil wahyi holnaɗo halfinaɗo fi wahyi on sallallahu alaihi wasallam إذ كانت من أولاد يأتيهم أرضين وحيانا كننغو في سورة دحية الكلبي إمبادي أو دونيدو فيشاهدونه بيامو ومن أشهر ذلك إن جاء كبور للدين فب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر إمام عمر بن الخطاب في مسلم ونك إمام صحيح مسلم وفي نوم قول رسول ما كن لا أنا عمر أتدرون هيدون عندي من السائل وأرد لاندي دو هيدي عندي لاندال أدانغال دونغال إن فين ستينغال كتفسير متن الدين إن فين ستينغال كتفسير ملخص الفقه on yiltita ton kon ɗoni landangal ɗo ko ton wawa ton andude ɗo ko ɓucca raɓɓindina o andi qissaji go hara hino yanña e nde deftere ɗa fanɗina e nde deftere ɗa ndeɗa kadi hara hino yanñi ko ndeɗa kadi fanɗini on faami ka ko yon yiltito e defte tafsir ɗe waɗuɗen ɗen fof yuɓɓindiɗo ma noddon ka numéro téléphone ji qalu ɓen he allahu wa rasuluhu alam ko allah ene laaɗo andi ko mbar ɗo nan qala ne laaɗo maki hada jibril أتاكم ماريون يعلمكم فيه جنة أمر دينكم فيها كدين منكم رابعا نيبوندو إيمان الآلاف الملايين قم دينغول مليون جغلوج من المؤمنين إمرد قم دين بأتباع الرسل جوكو بنلا ببن في كل زمان كل زمان ومكان نكورة قم دينغول مأب بالملائكة بيدو ملائكة وتصديقهم قم دينغول مأب بما أخبرت عنهم كهم بتكم في بيدو ملائكة الرسل نلا بن من غير شك قال داي سكتاغول ولا ترددين قال داي ودغول جو إجاكا الأدلة الأقلية أولا إن الأقل عندنا حق لا يهيل دسالتاك وجود الملائكة ودغول ملائكة ولا ينفي حق لري وتادون قد فيهن لأن الأقل حق لا يهيل كسالتاك ولا ينفع كري وتا إلا ما كان سوناك لاتي مستلزما كو وقتنديردون الاجتماع في مؤمنديرغول الدين كونتور جديدي piiji ɗiɗi ɗi gasata hawtondirde si en wi'ama ɗin no hawtondiri ɗon haqqille no salo kono so tawi piiji ɗin hino wawa hawtondirde en yetama ɗum no woodi hara haqqille men salotako ko kawni shay'i wono laatagol hunde mawjudan hinde wooda wa ma'duman nde waasa goɗɗo ina he hunde kaari no woodi ala ɗon haqqille jaɓata fi anin wahidin e nder sa'i hungotum no wooduno hankin hande ala hiɗen jaɓa kono ni no woodi ala haqqille jaɓata awin naqi dayni ma ɗum firtindiray ɗiɗiɗi ka wujudi zulmati wan nur ma'an masalan wano wodugol niwre nden e ndaygo mum fof muɗum nde wotere misal ka nder suudu fen ɗo ni no ndaygi no niɓɓiti en landotoma est ce que eɗa andi konɗa wolude par ce que ko contraire ji ɗiɗi wal imanu gomɗingol non joni bi wujudil malaikati wodego malaika ɓe la yastalzimu kolodira hawlodira min dalika e ɗiɗo fof abadan furay ka ثانيا إذا كان سلاتك أن جوني من المسلم نجيء كجبا لدى كافة الأقلاء جنغو دندنانغ المربي حق اللبن أن أثر شيء وندن بات هوند يدله نتندن على وجوده أيوة قول مير أفين للملائكة نودن بملائكة بآثارا باتجي كثيرة دولو دي تقدي دينو نياوة بوجود وود قول مأبي وتؤكده دينو تنتنا دون enen tigi en inni sa yi kewal ka tumbere bowal haray ka kannawre ngal iwi ka wa min dhalika sa yi jañere heccere andu naggere wiɗo wa min dhalika no jeymo awalan wusulul wahyi hewtugol o waha ila al anbiya faade be annabaɓe al mursalin ene laɓɓe idi ko waɗi kana laatike galiban ko ɓuri ɗuɗude kon ma yasilihum ko hewtirtaɓe kamɓe ne laɓɓen ɗiɗo wahayuji bi wasitati ruhi ko hella o ɗo wi'eteɗo sayyidina jibril al amin hola ɗum jibril alayhi salam al maliki malaikajo al muwakkali halfinaɗo bil wahyi jippingol wahyi o sabu argol wahyi on e malaika ɓe holli no woodi wonɗo addude waada ɗum ɗon atharum ko batte zahirun feeñuɗo la yunkaru mo yeddatake wa huwa ɗum musbitun ko tabtu ɗum wa muwakkadun ko tentu ɗum li wujudil malaikati fi wodegol malaika ɓe saniyan
dimmun dum wafatul khalaiq may golde tagore sono kala goddo no maayanta hore mum bi qabdi arwahim sabutame go ruhuji ko goddo nebi wurde ko goddo nebi nawyude ko goddo rebi nawnude so wiete do malakal maut aral jetti wonki o maayata fa inna dum kadi atharun ko batta zahirun feñudo kadhalika ko wanani dallun dum kadi ko tindin dum ala wujudi malakil maut e wode gol malakal maut wa awani e wallobe mo ben qala ta'ala qul wibe yatawaffakum waray ondo ko nebudon wurude hunnay on malakul maut o halfinado mayde alladhi wukkila bikum halfinado fi wargol on suratu sajada aya 10 salisan tatabunum hifzul insani renegol neddo min adal jan immorde lorra jinnaji di wa shaytan e shaytanuji di hida jindude jinna no sutima sutaki jinna on alale bubbondirde so bubbondiri hida ande hejatayma on ala bubbondirde on ala pirude andi no wodi wonbe marenude beno do wama safokkiti fotde jinna wil ya yilorda ma ya selirda ka wa shururuhima e dadugol boneji majjon tulu hayatihi cutugol ngurdam makko dan fu ila taga den ha hande ha kawonden do ha ma en kadi inshallah Allah no dandi en bone jinna o danda en kadi bone jinna e shaytanuji ni kon no evitirta hunde nde asutaki awawata ele hiden dadude nde no holli no wodi dowdo en wawa kanko neddon yaishu mo wura baynoma hakkunde di wa yarayani kanji di sutimo mana jinnaji din e shaytanuji ni wala yarahu ma kanko no sutaki wa yaqdirani ala adhiyatihi hidi wawi kadi di Allah okkidi dole lurrugol ma wala yaqdir kanko neddon kanko wawata ala dahuma e lurrugol di koy hore dum do o dadi aw hatta dafu sharri ma hay wuri to de hay dunyugol lorra majji on tigi wawata na fere ma lurrugol dalilu ala wujudi dum do kadi ko dalili do wodagol hafazatin reno bil insani neddo yafizuna beno renamo wa yadfauna anhu beno dunya itta e makko qal ta'ala saydon Allah dallahu nawdan mo kanko neddo mo aqibatun sansondirobe makko min bayni yaday yasa makko min khalfi ba makko yahfazunahu hebe renamo min amri la morde fiyake Allah immorde yamirore Allah immorde autorisation Allah salisan adam wasa guru yati shay'i e gol hunde li du'fil basari sabulugol gitaden aw li faqdil istidad ma wasagol ala hebilordo al kamil timmodo liru yati shay'i fi ko hunde den yiirte bi mana fi en wata yiwde hunde la yan fi dum riwali wujudahu wodegol mayrego sona dum en inna e mara hakkil ba hakkil sutaka ko batte majje ko de gollata kon suti den en inna sina dum kari mara hakkil parce que mari kari mara wonki sabu kin kadi sutaka donc fi wi'ugol no wodi dartobe na kala ko ayi ali ala ko fal jere direct daro inna be awa mara hakkil en famika idu naka sabu no don ashiya o peji kathiratun dududi hino ka aduna do minal madiyati immurde wodudi fi alami shahadati e nder nde tagore wodande fewno do kanata tawadilati tabusuru anha hino rabbin dinino e majji awa hino ronkuno fi majji arru'yatu bil ayni iregol gite al mujarradati tun wasbati di wonti al ana hande joni fewndo do tura hidi yede bi udunno labiri pas wadalga kon wadi si di yede joni bi wasitatil mukabbirati ko telemma di do material jinjan di naydi ko fandi lin nazari fi wonande ndaro eske fewno ka tawno di ala ka yede harayn holli di ala hari di woduno joni appareil no wodi di waweten cikkude yi en bobon kande reetu jon appareil no wodi daaten cikkude yi en nyawngun e nder ibnu adama de joni appareil no wodi ko waweten cikkude yi en microbe sidi masin jala est ce dum do fogite den wayude la abadan donc haray wonen gomdinobe malaika be Allah ben no wodi hibe ayni en hibe darani en hibe yoki pifi e men yo Allah